Thaa hithatu cia utuku cia tariki ijire mweri jua mbere mwaka ni jua ngiri ijire mirongo iri na ithatu kuma aja nyomba yetu ya nteto ya Meru TV bagwatanite na Thiri FM na Meru Digital tugakwendera mwaka mweru na itharimo bia mwathani Murungu na nandi mbitikiria nkunenkerie jara tukuthuranirite methene yetu ya nteto utuku bonarua ni mbitagwa Nancy Ndogo. Akari Bakirome na Adhimba kanuni kuria Bakiro endagacha ne atongeria bao. Na boha tongeria badrakani thigo katha kendikini kubaririkana itene mwanya arikuthurwa jaminista. Mbitikiria nandi ngukinyithie ithigithio kirinteto cia Meru TV cia ugoro bwana antere mwanya cia nthiguru yetu. Tukiambiria nteto cietu ni ati muthenya jonarua Meru TV, Thiri FM na Meru Digital bagwatanirite na bank ya Solution sibitari ya Grace Park ni bagitre kiatho kia mwanya gutia sako ya ngari ya matatu irirumirite gukinyaniria mawatho ja ukamati na ugitiri kiri agendi bao. Mambura jaja gitikire stage ya Taskies Mutindo Kangangi muthenya jonarua na aria menya sako batumirirwe bari atindi ba mwaka jua ngiri ijire mirongo iri na ijire sako ya ijire igukarinira shatu na ya ithatu igukarine unique sako na aria bamukire yewa muthingatano na mambura jaja jatheremerwo ni andiki banteto ba Meru TV na Thiri FM hamwe na atani bari igweta na tongeria kathomba ndene ya Meru County. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega mairi thatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ire tongeria kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Na ndeturi na kiguni kiregwe muchiari uturi ochurage na mwana kwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kire ukinyanirubu mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discoras halimo ba kuungana na bari na uti abwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antwa marete kwa ana beto konogo kathira bate irachine. Kire gutigira ane bo kinya chukuru tha irio nitutha watu namba cia kubakamata na kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia PP1 mwaka klasi kia mugwanja no bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkurukiturungia chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my
Karomba urekeri nonto bathina ya kimitambo kiri rugono rwa Meru TV lakini kwamba kukwijira na njira yagirite au kanyuma tugita na mbere na mteto chietoni ate ndagitari Kijogi kabisani musiaza uri egweta mirigo ya Tharaka Nithi ndene ya Tharaka County na chumirite na gukatha minister wa ukaria bwandene na wathani bwa matura niwe Professor Kindiki nonto bwa kurikana mugongo jwa Tharaka Nithi County na kubatwanya kuma ari kuthurwa ja minister aja Nthigurune mwandiki wetu antoto kuma Tharaka na gutumenyithia chionkuruki Uma thirikari yethirwe githondeko riri gitari ya mbere mugongo wa Tharaka kuririkana na njira ya kunengera waziri Professor Kithure Kindiki kinengera waziri wa ukaria bwandeni yonto ikenda gitari Kijogi kabisani agikithukiria na orito na njira ya kwithirwa gicokeria nkatho Rais William Ruto ucokeria President nkatho nto bwathurire Professor Kindiki ari waziri wa Interior na Kindiki na kurutira Kenya gwire mbega nonto karaithia guntu kwa kwingi gutira na usalama kwa ina garagara kuthiete ikinyianyiaga mbare je kamba mbare cia nara Samburu na kwa kungi kura ugire umugandi begwe bari rende bari ku na security ndithe gitwikaga sasa wa guntukura ingwera kuga kinyagwere na kuruta tende na appointire new county commissioners na antu babo mde baba inge na antu barabe no experience kugana baba gatumikira Kenya bwega. For example muntu weta watakira they are in DCC wa Tharaka North arutire gwirene muno agiraga na michi akabaira machukuru na gonto kwa kwinge ndoni na pointire county commissioner wa Kajiado Tongorio ya kiririkano no muga barabara wagira giteke mujumbe gichigo mbunge gya Tharaka wabaire gucokeria nkatho Professor Kithure Kindiki nonto bakureithire mugongo wa Tharaka kiritwanya turara nenkanagira tio turi atongoria ba Tharaka na Tharaka Nithi twina gikeno kinene sana gitomba kwithika nonto bagwirera mbega CS Interior aruthire gutwa appointira mwana wetu William Kaimba county commissioner noe county commissioner wabaire kuma Tharaka nonto mbere twari na Moses a promoter twiga kwa twika secretary ministry ya health na thino kaire twina gonge William kutwe na ikeno kinene sana itukuona thirikari ino ni gutambua Tharaka kinyokegwa iguntu kura marginalized amono wo kabisa no mbete kwithirwa kioria mugongo wa county ya Tharaka Nithi kuthina mbere kwithirwa bakigathire kaindo bomba kwithirwa bakithina mbere kibaendereo kwenda gucokeria tongoria ba Tharaka Nithi nkatho nonto Tharaka Nithi utiwa twina andwa siasi kuthira antu bacokanire ngabana Muthomi Njuki na acokanirie MCA bake na tongoria babange batokoria na sauti imwe kenda county yetu yumba kuthina mbere gikeno gietu iria kwina ngwataniro county rira tongoria betu bakoria na sauti imwe bakathi bakabuga tugachwe gintu kenda tukaretera antu betu ba county na gitio bakuoneka antu bakirwaga ko kinyanga bana Njuki nkomwira yazidana good job akumane na chiazira chethire twike gwata monge kire county Muthuri county ya Meru kabisa no mbete kwithirwa gitareria tuba Meru na antu betu generally na rira Meru ina thina Tharaka Nithi twina thina nonto ria batena maendeleo bakaria kurutha barabara ngabana Njuki atiumba kukurutha barabara ikuruka ithi Meru igakinya mwankani kethira ciena thina ko kiambomba kuromba Meru ni ina andu nene sana yangabana kagwira Mwangaza na MCS akinya tongoria babangi bwambomba kumuromba niyo ndi muromba wene MCS mantu mamu marai ma 2022 itwarugire mwaka wa 2023 ibadi barekanire na bakare Nthiguru baranirie antu bakiaranagire batire managwa reporter Meru TV kuma gichigo mbunge gya Tharaka county ya Tharaka Nithi ariete ndagara waiguna Ibwega sana ndagara waiguna tukita na mbere ni ati gikundi kia ekoronti gwana rietwa kangeta mwichweri ni bashumiretie gwaka irati bia tukuru kumania na muthithu juria baikaga bagitite kuguna ana baria baumite michi iteguciumba bakabathomithia mathomo ja utumi na kinya utuki wakibwa irati bubu jokitie miaka 10 kurika batongeretwo ni mukaririgite wao Jeni Mwene Meru bataririte mathina jaria bagukurukira gutethia ana
bamuthemba juu onde bakuria atongeria bathirikari gutonyera ni bakabatethia murigone juju. Kikundi kia Muisiori kia Ngiva kira kirikangete Gembe Central ni baiturete na mworoto yo kutharima nyumba yo irabatuma irata kirasi kia utuma nguo amwe na saluni kirabokete kwa miaka 10 na kamuthitho karaka nini bethera baika batongoretu ni mukaririete wo Jane Mwenemero barua ekundi kiba baingi bonie kurubantiwa na bone kabairitaniri na kanini karabari nako utetheria ana baraba umejanja ira sinyelekete goma mwaka yo 2009 tukwanjiria grupu eye nebwithetie mantu amanene na nibwo ntukuiko bacokeria nkatho baina nyumba barakirire ndi niona ni ora yo 42 by 22 ni nyumba yena sarani 21 ni nyumba yena into mwanya batwe tukulugirite mantu ni amainge ndene grupu yetu kuma twantiona ni natwanjire grupu yetu ituthurite mantu ni amainge ya kuthomera siginyana betu na mathina amainge gukiura gukara tutura nditangine kurimia tugeana into temwe guru kinyomwe utetagurimia munde no muntu kenda na kintu gwa kuthomethia na betu imwana betu beru gwatuika nyu tene nyamba cyo baike skuru ekabindi to embitangi to karimie onga tuone mbese kurirana betu fi tega bare uitonga ni kabaye na baichiwe kabesa inya kuringana na ura tureshara wetu aikambia anamenyera mbesa batethi kinyanto barabai ome ye kundiki ko une kundikira kiri utethi community jonde tonto bwa tibonkaki beretio save kuruba na ichiringi ithano mwanka bakahakikisha muntu community na tikare we kundi aita university kana aita chukuru iraremerio ke kuruiti ibayani tena inya nene muthenya no tuku na itaronde baria ponte baria awea ni atia ikundi ke weta no kwigware no muno baratwena ni ngekuruntiwa ba turi around ya na nyingire bari wa baiteta che muthenya nae no tuku. Pastor Musaga Tobura wa kanisa ya Baranga AIPCA arua ni bonete ni boya batharime nyumba yo riraba utariria thina ira bakilukirite nyumba ye umuhimu ba kumetharima ikundi ke kiamberie misingi ne ya Murungu kitete kuraya kuno ntoba Murungu ibeta kinya kuyoya ulaniri ibeta kinya ku fast kwa hivyo nyumba eje imwathani obatethetie na bona iboya ikiendelea bari ekiuo kia Murungu nontu no wa utethio bo na batu tuingwa kinya atongeria twena thina twasina tuma kurombera na baba thoma nyumba kana group yene tethetiana bawitangwe Nairobi na Mombasa na muno nkoroki mathina yara twena yo ni yana inya barato kuyukia be ya kuthoma buate bubwa ya nto beto ana ube aba ya bare ana ekomi nyuma ya itareteza uko kona umana aero kana wa bethere nya bena twana kuo lakini ndotere atwana na twena situiche twana ni gutharimwa ana ibetha ira baikuo no to mo akuo te kana anga bende ka bathatu na muno nkoroki thina irenge gutembeza cia bathoma acio tukaurie ndi na atweta kuromba ekurubabe na bayuyo babatieri ekurubabe na mathina yo inya bongwa mwanya muthiani bakuromba thirikari na kinya ntu bawendi boboya utonyera ate no ntu bamurio yoyo kuthomethia ana baraba umetenjiti ucio mbano kayo kuendelea na kuimba lakini burambe nda kuromba thirikari kana muntu wendi boboya ari MCA wetu ari mama county ari ngavana wetu ari kinya MP wetu ibakuamile antu bone ana baba utethua tetuona nombi akebira tuona ni kintu kia maintenance thikare county eri ogombe katumenyere patwabia kuria kenda ontoda kwenia ndambura nera urire kwa tu nimpara ne turi stili utiro na baito kuthoma bweya utiro kinyana wa kuthoma skulu yetu kuthoma bweya batikona mbesa kantu kanuni ko tucia kanuni tuona bio batebia nako baki akona ka utethio kabaka booster ni eshimiwa betu kana tongerie betu mutongerie kinya wendi bweya kinya te mweshimiwa no tuito bateka kukura bakwenda kiri community ibabati kubatethia nikenda kitha ya kirasi kia saloon nikenda kinya kikarama
Ibwega sana kuma ntere chagemere ntobu ante twe unanga kurikania ntatu chietu no tuthingatire gukurukira Meru TV Kenya, rutere rwa Facebook, rutere rwa YouTube ni Meru Digital na rutere rwa website ni merudigital.co.ke. Ntatu nicho chiatu nenkira kanya ga kunoko kakanini lakini ukebebera no ntonishokerete na ntatu ingi yenyingi. Akariba Meru nagonto mwanya ona kinyage nba Nairobi totekore lwibo itokobo karibisha buinde mahaja disport Nkobo Meru ila ile Nkobo main stand next to Science supermarket directly opposite Family Bank. Disport Nkobo lounge enantoa mare ruma hakonywera byakonyobya kuote na mururu kinyakanini jayomba tore na inya kitchen era ina idobya mithemba yonde kuringana na customer tokimaidaga inya mubukojo aku au toteko areja hejo nibu isemere tore na kinya VIP etone ntomba ko hostera kinya birthday party, baby shower, evening parties like wedding evening parties, ona kinya meeting ne anto hatheru na anto aega ibugo karibishwa bwebinde. Disport Nkobo Meru ere na kinya rooms jaku anto ako mama aega room inene hitanda binene twena kinya ndoje cia mwanki neti ojeira ciongo wende tinya na ara musiju aku ibugo karibishwa bwindema haja Nkobo Disport ara kinya friend ronde twethera turi na karaoke na every day of the week day and night turi na inya a resident super DJ. Karibuni bwinde ibwega. Cukuru ya St. Agnes Marega turi Marega Mairitha tukuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni cukuru ireto ngari ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya kinyangima nande turi na kiguni kiregwe muchari uturi ochurage ina mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na kinya mathomo ja kompyuta. Koro kineto kinyaniti kinya kireo kinyaniro bwa mutarajo mwero jwa CBC. Cukuru ya tuturi na arito ba boarding na discourse alimo ba kuungana na bare na otia bwa egorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antoa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya cukuru dha ilio nituza watu na mbachi ya kubakamata na kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia PP1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana mareije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoro kiturungie chukuru kano turungie thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega, my education, my
gatwite na mbere na nteto chetu cha Meru TV. Aturi na Kariba Kirome na Adhimba Kanuni Egembe South iba umagarite na kuria MCA wao Josphat Amwena thirikari ya Meru ni ugwita na mbere kwithirwa ikibatethia ni aria aborite bombe kuthura akibakira ndagasa ya Verone Kirome bakiaria na Muthuro akaribani baugite ndagasa eu yakitwo ni mubunge wa tene wa Igembe niwe Mithika Rinturi. Akari na turi Banderone ni baumirite na guteta nindracera bakuga nindraca ira ithiritwe basumbulite muno na kubathangikia tethia kuma ntura ya Kirome ndraca kanuni wand Adhimba sublocation ntura ne tawa Kirome bato tungetwenga goro to yana nko ka to yanya to atia muri mayora to kana theri to tena nko seto segorua alafu tore marwanda batu ando tore gwankunia mana yale tore gwankunia mana tano no to bauta ngire odi nara la miere iria barombete MC warutero Kenya Josphat Mugambi o amwena county government yumbe kubakira barabara iji o amwena ndaraca iji nikenda bakomba kwithwa bagita ngugi ciao no kuibubuthu ngari cia wale acio na kumekuna utebo tona utebe ya kinyako bwethia itali pewa uto do moria nete okene sana kethira to amburingire kula twathukia ndaraca iji kithaniro ni ndaracere tetenkushanyo inyingi muno nondu bwa kwirikana ati ndaraca iji yakitwe ni uria wari mubunge wa Rutero Ruku Makarajora wijikene ya Mithika Rinturi akite iri barabara ya gwitana maguru ndaraca yeto bado tokari aremi ne ombere kunwa iturarita katapila na rira ya unirwe thai tuona kinyamara yo kamatamirio gwita kuri matwitanjire kimongoro muntu rauna irwa kare athiringi 50 ruare are athiringi mana ile ende twanyamare ibou na ito kuromba mwesimu mwambi chamani batwakire ndaraca no ndaraca twakiri mwesimu alentore ne tagire ngare are futi mburenji na raya ombere kuno badi tuonete kinyamara ntukwenge ni raunire kingi bina bikibiki nda ya ukura nyinga yantete tenketha ndreo andi karagita kara kenjaga barabara karirikana ni gakurukirira na karatika kauna barabara na nikyo nontu akaliba Rutero Ruku kuromba nikenda bakomba gucokerwa ndaraceje kairi na bombe gwakirwa icoke nikenda bomba kunuku ya betite miundene yao rutene rwa kianda batu twang'ang'ene ayo muno yakwa twena saru ndraceye ngeyire kunwa masini kinya karavati kana mbearambu otekinyambi to bwethere tunya karavati ito muromba kwesima mbere toterandra mana amegisu andrace to kwana kinya matiri we kyakwa kenda to ameato na imani nwe na kethere tera akwa to tena imani nwe tena ndo bange bantora bekera tumeteto na to kusuguza to yeye mwambiza mani to wakakwa ndo to bwethia tu na kenda to menya gweta mundene gumawa ya twagera na thai toriete mwanga to kona ate ko yo twagera ndaraca to mwantu ko mwanja na kethira te bwithwa batu tukandamana ai to kabira da mwiso kulema kinya bora kora wakilike mutie kitajibe kuoa wo achibe kuoa murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigoni ya Igembe nderone Ibwega murithi wa banonto bwa nteto iyo na bio idharia biandu embo tiatene kuma Tharaka County ndene ya Tharaka Nithi ni baugite bo bageta na mbere kuina ndwimbo tiambo boy na gukinya muge jua gentwire ejeri njira imwe ya kuritana mbeo mbithi ontwire bobo gukurukira ndwimbo iji amwe nabo bakiaria na metha yetu ya nteto idharia bi baugite bate gukurungana na Ukristo hindi ni muoroto jwao ni gukumbatira ontwire kubukaria na kubutira na njira cionthe Mambura mantano mathiete na mbere ntere cia Tharaka gikundi kimwe ntere cia tomikwa kira kiyikeneta kirikiria Rume Dancers ikiugite bo bakenderea no ntwire bwa Tharaka iri njira ya kuthomithia ntuke imbithi mantu matene na njira ya nyimbo iraciyikeneta hauthi nontu bena records ya nyimbo cia tene baina kuririkania ntu kacha ya Tharaka buraba baturaga tene
bura kaita kama ketha pengine ba ketha mirigo muno ba inagira maburani ntano ni taino ntano jari kutena ina chiaige kuma muno ntomo kwina matana meta wa kyanjuri kyandere na mangeme maingi muno ende baba ngiana baba ni ndukeno ni batiende utaimo lakini baba nonto badi ana yana koro ba tapira ndotoira na chaya batu kai ba kutongira la ini nyembo nikenda ba inaga baririkanagia ndukeno nchege manto mama di ya meno ntuino tanto bare betandinjito ndatengo batichi irabu nonto tende tatwana tura tuguchero kagitaka katwana tuturi kuda ino twandinjito tutimenyage ntutakadhithi na kadhithi akaikokoga kwa kagitaka tene kuru bateka girangua boga kadhithi gakokona gakogwa gakuniko mwantogu gakuniko uba kaendelea na kuiga iyo itamanduni kiu kiarega tene na kana gaku kewa gatamenya ndimbe kerete unu ankeri kadhithi aku asinika kwa ndwana taino kona ile nsine kiogu atikimenya bukaruthagwa ntimo kona ndikiriti ogu eitwonire itamanduni ekitukaria kuorganize twege ikundi ekigetu gitagwa kirikiri Arome Dancers toni tukaria kuorganize ogu ana betu kinya batime yaje tutakadhithi mbiyo atime yaje tutamanyige mama imbiyo tona itu endaere gutumira mantu mame tumo tamanduni nyembo ino tuinaga tukeririkania kagita karaka inaga tende ituuthaga tukiuthaga nyembo ira ciuthagwa tene na kule mwana tai uthimbi kana na tinda to chie hivi wogu tweka tinda to chaku fure muloni nda to chie na mbesi kana chie na mutaratara wa kuma na unyuma yes bakiaria neni na njira ya mwanye bogete bokemira gikigeti baruta njira ni chagi Kristo inde njira ya kurumbu ya kitharaka tena na ngija bando bako tena bako na ntego bakirumana ntego bajengana neto batara no kabera kujinae anoka ditu kuina iyenture kike tutakwenda kidira ni onde mukristo ndio ya kuina nyembo inu bakaina nyembo inu bena motive fulani roni wathi Jumapili oro ya Jumapili ndio ya chabato wino wathi ya katholiki kaunga kathi kancha thia no akathi kanchani yake do inge bomba kwenda kiruti sisi muguma na age kando gando ndora ntiko na agina lakini tio tikabadi ya agene side Christianity basis ba aba gitukuza kitharaka githu kuruki bakuromba tongoria bakaunta Tharaka Nithi batetheria kaingo bakuria utamaduni bubu kuromba tamuta pato agwari akaringiri ngai aruterie kundiki getu atupandira mbeca tukomba kwibukiria twakena mwateno ni kumekaita kangi antotawana wethe batena inya kuiendereithia lakini bakona support ya kuma for example kwa thirikari ubijitania mheshimiwa gavana muthomi kana tafato for example ngiro nto mujumbe wetu bakathiba kanengero bakarugurwa account baikira kanyamuku atwika ria baga gintu ya kuba boost bakabejira bakathukaia bakaruta na cio tumandero to bakeye boost kana wathi kuntu takuba tabakachiria nkari kabaira bakathi bakamenyekana kungino kuga bagito bakathi Bomas bathi kuna kuntu ta Nairobi bakamenyeka kabaga to studio tino cia mwaru na batangacha yenya muika panuka ila tuika tanya mwata tobisi Nkiripotera Meru TV nyokambitaga ki Mutegi na nteto uyu tia kuma Tharaka kirimbo boy ya Tharaka gwekethera otomba gwikinya ntereti ya Tharaka otionera ontoire bwa mu Tharaka ne bwega okomba kwethurwa okibariungira egita ria kachoro kana ria Tharaka anu kachoro festival ne kando okomba kwethurwa gicionera na kuina kinyambo boy ya Kitharaka nionda kinyamuthia jua nteto chetu cha Meru TV utukobona arua no indi tucemania ntuku ya rujo kaire methene ya Meru TV ya nteto ngakwendera utuko bubwega nimbitagwa Nancy Ndogo.
turi na kwithikira tugikumenyithia gikuo kia mukuru Johana Ntothirinja abaimumbwa iria kionekanire tariki 29 mweri jwa 12 mwaka jwa 2022 hospitali ya St John. Arari mutana wa mututigi ituria mpungu abaimumbwa na mututigi ichoka buini ikaruitha abaimumbwa. Arari mutano ngina wa Daniel Ntokiunga abaimumbwa, Peter Mwiria abaimumbwa na Saberia Murwana Akairiama. Arari ithe wa David Thirinja, chairman Karamalad ADJ section na former chairman Tigania FCS Limited. Samuel Kaliuko, Sabina Mwambui, Catherine Mwenda, Naftari Mugambi, Mwenje na